August ni som panga India Independence Day voi som serparia na hangtu te chibai Kabui te Naga an nilo Kabui Union Manipur chuan August ni som pali khan thu chwa an siama Manipur history kumsang ni aya rai to a khan Kabui nam hi Naga hnuaya alom ngailo anti British colonial rulers te anlo lu hnu khan Manipur tribal te chu Naga le Kuki ti in an thena British divide and rule policy chikhat mayani ti in Kabui Union press release chuan atarlang Indian Union na Manipura lu khan Kabui chu scheduled tribe lisa Kabui angin serial number 8 a awma Manipura tribal te kacha Naga ti lo enghnamma Naga angazia anom lo Kabui te hian kan hnam tro bulatanga rin nale nam nun phungte kan zuya Kabui te hi Naga emo Kuki emo kan nilova Kabui kan ni top maini tin rong mai le Kabui hi tribe sang ve ani boka kumsang hi sompariat January ni kwa khan rong mai mi puite poin rong mai people's charter of declaration Tamenglong district anlo siam to a India constitution scheduled tribe lisa in zia angin rong mai kan nia rong mai lo chuin ko na dang man athiang lo anti tin Kabui Union Manipur thu chwa chuan atibok Kabui Union chuan pol then khat abik takin heng mi pani achung phomei le yajing VCC te hian Kabui le rongmai te hi nam khat anni tin mi puyan thil thina India constitution a inzia dan kala Kabui nam soi bautum na hi kan en liam don lo antibok All India Radio Infal programa Kabui program chu rongmai program tia record ani boka heng te hi tidik andua Manipur mi puite thlop na an nge nani Manipur Kabui population hi kumsang ni som pakhat census of India ang chuan nuai khat sing thum zakwa pariat ani tunlai Manipur din hun hi tribal teum dan le chief minister Biren Singh Thusoite patla khata han buk ton chuan tunha Manipur sarkar Ibobi Singh Thu Hwai Congress government ngai dan ang thokha Biren Singh hian kalpui atum ni na ngai thaya kanrin dan hi adik kherlo wanga amaro chu han soita zel thoila Meitei te hian Manipur Hill area hi 6 schedule hnuaya territorial regional autonomous district council pahnia the hi andu viaulo Naga regional council le Kuki regional council omta se reilo te chungin Kuki chuan tribe dangte achimra langa tangkhul Naga ten atamjok an chimral bokanga meitei te helma tur anvul lemdon tinalek ani chuwangin tunlai boruak virvel dan en hian tribe malte te tana 6 schedule autonomous district council hi an ruam hanna nin alanga ani nge yang ero kantingam lo Delhi joint tribal Unau te buaina Puan vanga buai an ni chiah August ni sompali ni min khan joint Unau tribal students forum Delhi Unau students Delhi hnuaya zirlai pol sang pasari te chuan Kuki students organization Delhi chu hriat tirna an pe a tribal Puan traditional attires logo symbol emblem chu KSO letterhead banner le thildanga hangto lo turin an hriat tirani zirlai pol pasari te chu Mar Students Association Siamsin Pol Pi Paite Zomi Students Federation Zillai Vaipai Thangkhal Sinlai Pol Pi Khangtha Jun Pol Simte Tedim Chin Students Association te anni Delhi le National Capital Region na Manipur non Naga tribal ten zomkhom na pol Manipur Tribals from Delhi MTFD chu Manipur Tribal buaina wangkhan kumsang ni sompanga din alo ni to a he pol hinon Naga tribal in zomkhom na pol hun le changtlung berani foramani na in voin thlengin aladingani Manipur mai te sarkar in hill area te forest act chrang manga tlang mi te kutatanga chu thlak atumta ka wangkhan Kuki Students Organization KSO Delhi chuan April ni som thum sang ni som ni pathum khan emergency meeting akawa Unau students ti chu zohna thlak ham tin ten an poma sulsutu abultran tu chu KSO ani May ni thum sang ni som ni pathuma meitele non Naga tribal telaka boina achwak ta a pol chi sang kan hu chawa chungjinga common platform lian ber chu join Unau Tribal Students Forum Delhi hi anita zela
May ni som thum pakhat sang ni som ni pathum khan jantar mantara protest an naya malak na engemozat an nei manani amaro chu andin champha athlen ma April ni som ni pariat sang ni som ni pali khan Kuki Students Organization KSO Delhi chu he pola tang hian achuak le ta a KSO chuan kongdang zo in ahrang vekin ma an lata a Unau Students Forum hian ahriat puito lova non Naga Tribal Unau in ti tekha thlasom pani po an khosa ho thei lova KSO hi chuak ma se gangte students mar students association zo sangnau pangpol pi zomi students federation khangtha junpol siamsin pol pi tedim chin students association thangkhal sinlai pol pi le zillai vai phei students te anlaum howa pol tamzo anlaum ani satlia lova kongdang zo du hi KSO chiah ani Chorchanpur Joint Student Body atanga tal chuak masaber po kha KSO thawani a KSO ber anom tak lova chuan Mar Students Association po achuak fela heng thilte athlen nuwa Kuki mhinga bom khatalu tumna hi thil in me lo tak ni in ahriata a Kuki in ti zirlai pol berin in zom khomna pol omte andu huna an chua sanjel te chuan Kuki in ti chak farhan lo tak tak te tan han in ti zel na thu aom lova voina kanin pum khat thailo na chan lian tak po anita ve ang KSO in emergency meeting akawa adin tu tenge in join Unau Tribal Students Forum an chua santa hi achan tam tak aom nge yanga chung jinga chuan hnial chakber point an hnial thak thailo tur aoma pakhatna Kuki Students Organization du danin join Unau Tribal Students Forum akal lova panina KSO in athil tuma ashwailu thailo wangani August ni sompali ni mina Unau Students Forum tele kha hanbi chiang de wila subjecta phalna lova KSO in tribal Puan amhan du lona ti aninge ya hei hi chu thutling ani lo hanti donila thutling ani nala ya ve a classic lai chuan tuiruang dunga vai sumdong mar thang chua Puan ne na longkar te mu turan tama baga bazar vela po classic jing boruak khowot hnuaya mizo Puan sina kong sira chom hezwar hi mu turan om ve fawani chung vai sumdong ho chu kan nam Puan in lo manga ti in zo na emo du lo na kan thlen ngai lo KSO in tribal Puan thalak ringot letter heta antar hi engwanga Unau Tribal Student ten hota viau nge anni kan ti chuan in lungrwal na om si lova tang ho anga langtum na hi andu lova KSO hnuaya kan lo anti na ani anle kha paragraph pakhat na chuan kan nam zia rang pal zu na thlen thei malak na engemozat in na yawanga hele kha hi ronziak kan ni anti a paragraph panina tribal Puan te KSO letter he le thildanga anman du lona anziaka paragraph pathumna anhuaya mingziak te hi mani ke ading vek zirlai pol kan ni a nam nun phung zia rang le danglam na nei vek kan ni soisel ho tak tak trobul chuina inzia te tribe dang te chunga inzam hian kan nam nun te inza lo ti ain tir antibok paragraph palina hetiang thil in tiawang hian kan zinga inrin ton na aum lova Unau Students Delhi in chua sanawanga kan har sat na bel cha tu mai ani ti hriat tir cheu kan du antibok Delhi huna Manipur zo na thak te buaina hi nam Puan symbol logo wangani lo ti achianga Kuki ten tribe dangte poisak lona annaya atheina pianga an palzu tani ti chu chiang takin alang bok zo na thak zo fa mi zo te kanin ti ve fo tak na in non Naga Tribal ti hi meitei te mel ma soinan adik ber ome Kuki kan ti point Kuki pom du der lo Kuki in ti aya tuikuk ni du zok po anom ta hiala non Naga Tribal ti hian afun kimber chuti lain a masalama kan soi kabui te hi non Naga meitei dolo omchun ti kha hretelila India ram khopuiram in chis khat po kan diman lo na huna Delhi lama po Manipur politics richiahi alenga nam khat in lulin tumlutuk wang hiar zirlai polte tho ho na po ache zota kan zirlai polte ma anin ngai lo chuan in pui in te council le sil lo te po hi chuti takin anin rem viau don lo ti achiang Chief Minister Biren Singh la chuan August ni sompani khan non Naga tribal leader somthum vel tenen in bemai turangin asoiboka
mar tha do paite hwai tu then khatte abe pop tak tak po ani thei nimin August ni som pali khan tha do tribe council general headquarters te chuan biren singh thu soi kha thu bel chian dol lo ani antia tha do na matangin biren singh betur anom om kan relo anti ani hetiang bok hian marin pui point thu alo chwa ve to bok biren singh hi do he kan ti fo thina amaro chu khovela hian unlimited manral thailo hi alawom tak tak lawani mel Jio BSNL Airtel 10 unlimited pack antia kan thuna limit alo om reng sia biren singh po hian engmo chang hi chuan do sei tur hi ata cham ve a thudik a soi chuak le zau thin nin kangai soile soinu guwahati hunain biak nakha proof record tan thalak pakhat kada tha atingama I thalak da that chu pho chuak ro tia press release chwa kanom ta chuang lo biren singh hi kan tran mya lova do ta soi a soi lo hanti tur chuan milim fal deu bik ni anga yanga amaro chu heti jong hian ka thira heti khopa kukin ti tein da san zia le an hnuaian hamte lung oi lo na an ngai sak lo zia en hian manirem khiat dan dan malak na lo nei te po om thei tak turan ni diktak chuan biren singh hian nam tin tan 6 schedule hnuaya autonomous district council ka peyang cheu tita se anhol ngam hi kanum ngutange mo chu chutiang tu renga second plan nei sa kan lo ni hlo phei chuan ralbang hasa sa kan tangle nga langa hrui khat wan tura in siam remna consolidation period hi atam to lo mai theni hetiang tu renga central sarkar hi langoi ni po ani thei boke